Eastern West Castle District kasang wat Pynkhreh na kamta ka election sa Lok Sabha haka ba kasang na rula siya kasngi bakan kot hadu kasan Tarik jong kelalungkat arajar arpusaw. Kini kelungkat kum kini tu jo district election officer uba jikan maplang haka jikan bila patai kubor menta kasngi. Bakan maplang oleh tu rubah perang kini kasngi kin donru haka ba ki BLO kin le shekishnong kitau lani sheki police station na kamta ka jing penung kerteng ka jing penbaik yaki epic wat ki kuide. Makani kan lah haka khatway bakar Tarik jong nu benai banwan. Apa kini kisngiru kidan kipat ba ki bakwa pat penbek keteng ki epic na ki bakkan buji thamaino ya ki barim bat kiwi de ki jong kam kila banik mi ska office jong UDC apa mairang. Nakalang jong UDC khatwi ke jing tilang jong ki soda bat baro ki pat ba banyak semata hakani ke jong perong keteng ke jong keteng bat kumjuru ke jong pathamai ki keteng ke jong ki khanang banyo man jiet ya ki khamat start ki sempang sa kador ba Lok Sabha. Susnong jangka Eastern West District di nakalian jangka district election officer jangka ni district masuk awal tip EP berakai baka special summary revision jang sudah menghajar officer kastang nudu apunyo Tarik guna risau kata lasai hadu kas Tarik jang mulai kelalingkot sudah menuan. Nakaliang ke office jengi ngada Pynkhreh ya ka draft electoral roll kaban sapemi lisai kisni afunyo Tarik. Kandan ru ka program kaban sam ni draft electoral roll sigi representatives jengi political parties lisai kisni ha ka por khawi biji mustab ha po conference hall jo ka office jengi yang ni apa mairang. Kapor kasamai ban file ki claims ki objections kata nakalian ki ba bikin apply ya epic thamai ban pendam no ikerteng jung ki ki blak khla dan ki blak kendia senang ban penbai ki jim bakla jung ki kerteng bat ki wiwai ha electoral roll kan long na do ka punyo Tarik risau hadu kandai Tarik jung bunai na pra na terpat di ba khamtam gitu khna di belakot ya kat ki benkat bat ki bendang sakat belakot ki bendang sakat ya ka khapras nam karta kata hakka Tarik jung bunai kelalingkot araja rusau banyak kendu ki BLO ha ki shnong jung pi lani banwan mi ska office jung mi hangni jung hangni ban penrung ni ki kerteng jung pi ba pinyo ban thabuat hangni ka election MP banwan shu mi kwa ban kita ni bakwa berwengi kerteng joki dan ni bahaya mikir electoral roll ke soba benda sya ya ka khandai Tarik jung bunai no pra mentau senam bagi bakwa ban apply thamai ke epic nakada wiki lajat dan ni belajar ban baik di jembakla dan ni ki badan ketu jing ki bakwa ban kenthop ya jing ban ya kita ki badan ka ki baduna ki dukhat mat jungki kumki people with disabilities kinsiam kiai kini kisni ha kita kisni belabu akarpat khamtami ki sodar senang yaki representative jungki political parties berbaro ki BLO menyerap pensapriang proposal yaki brio baki epic kalong kai berkam dai tang menta election de ki wi menta ki ba menta perbuat ki ba apply scheme sokap prepare hak kami Tarik jung bunai new bunai bunwan hadu khapra Tarik kandan ke special camping dates haba ki BLO kindan hai polling station juki prepare bro sisni bakunta kerpang ki ba beli kendu kerpang iki ha kita sisni ya ka final children pemi aksan Tarik jung bunai kelalingkot ausnam ajar susah shu ngapa ban pentep ya pi baminsus nam yaki epic la print da koi ka farm sa Hyderabad bat kasimpuat kat bat kin da poi ka office jungi yang ni apa merang bat bengin spenpoi bat lembak ki pos namakin hapa lembak pos office bat ki sawasan ki BLO tikumta la kerpat ki BLO ru bakin le ka kamram juki bakin isam masumpoi ki epic sekipet ba hakpor babiang nakwa bang kerpa ni nakalian jonga kung district election officer baso maha penangkam yang ni kalak kelti ban yami pai ba kung yami akhni election badab
sekadar partawan kena bawa ya ke empiru sobha bani yami pai ba tenang ba kajingjiat jengi MP kan lang kabasisa nama pemerintah kata ni direkam nang nikmat ndai tang apa kan ni Khasi ang direkam si central government ro kino nikmat babiang kanang ba na Pyllait ni ki scheme government ndai tang na state government na central government ki scheme paper direkam kino nikmat ki ban let ban yesat hante ada si nam tak jemaah jemi pai ba hi ndai tang jong district ndai jong state rakoi dia tang dikini kintian boleh sibun subas yakit kia yang ni kam ban ai baka ni ka election kaban one election MP kaban one house nam ubat paru kan lang kabajak na ka jisim ta jo pi be kublai